Eyvallah, özün qayaqdan bolasın? Ben uşul ayıldan bolam. Salam aleykum mı? Duruz. Atın kim? Zertbek. Oy azamat, yaxşı. Bizde degen o, Esen başçı degen var eken sizlerde. O var. Var mı? Var, cüret. Oşol benim mahallama gelip bir belek beçkeyingden berip yağcıl menen kutluktap kettidiler. Oşoğa te alıstan atarıtıp, jolgarıtıp kelet ağız balamış. Bizge SMS жазған eken WhatsApp'tan. Ne kılgasınlar? Gülüp kaldın atağınlar, kardan beri satıpsınlar bu yıl şu Kırgızstan'a da bölüngen kardı dile satı vergen akşaysınlar atağın. Kana karınar yok da? Karı emi jayt Ayazda. Ayazda gelgende. Ayazda gelgende jayı var? Ayazda gelgende jayt bizde. Tezek. Biroq жақсы ken aylыңar. Жақсы ken. Biz çana menen kelatkanbız, buğular menen kelatkanbız. Kazakistan'ı çegerasına jetkende kart tügenip kaldı. Kazakistan'ın içi kar eken. Kırgızstan'a jetkende şıpır kazıp taptaza kılıp şıpırıp koyup joldun bardığın. Çanağız menen buğularımız kaldı bir önüyünde. Andan beri o yolda Ayaz kızım ekavuz toğlarda aşıp kıynalı varıp açıp geldik. Ayaz kız yaxşılesin mi? Yaxşı. Qaraç, yünü de çıkmay kaldır Ayaz kızdan. Hazır buraya geliyor. Ayazda geletken. Kayaktan geletiptir. Ildıydan gelettir ba? Bu yılanda bu da kalsa жақсы жыл болып келер, Ayazda geletsa. Zaripbek, o ayılına, üyüngörge gelip kaldık bu mahallengörge? Manda gelip kaldık. Jetip kaldık. Moğollar uşular mı? Bizde toskan otura uşular. Uşular toz turat. Zamatlar, gelinleringer göykölet katağın göre. Ayazda geldi Ayazda. Sen başçıgandaysın. Özünüz. Жақсысыңар mı? Toğunlar жақсы. Жақсы geldik. Kandaysınlar? Жақsыңar mı? Tüzsünler mı? Şu sizden çakırınız boyunca geldik Esen başı. SMS жазған ekensiz. Atarıtıp, yol qarıtıp. Bismillah. Kana. Kana.
Kuda kalasa жақсы жүріп оқшайды, жолбасшылар. Аяз ата келді. Ha, жақсы. Аяз ата қараңыздар. Алыстақтар. Bu kimi? Bunlar Moskvadan gelişti. Moskvadan geldi bunlar. Ha, mana kız bizga Ded Maraz bilan chaqdi. Ayaz ota kelib qoldi ayılga. Buna akçaç bala gibi. Hayattan gelip kaldı. Bu Salamayt'ta deputat da bizi deputat. Deputat bu. Ha, жақсы. Сөйлей тұрғандар бар. Ана мынау қызымызда ырдай тұрған ыры бар ақай. Жаңа жылда айтқан ырыңы Бізге айта тұрған түрі бар ақай. Қанағызды. Жақынырақ кәл, жақынырақ. Құтты болсын жаңа жыл, мықты болсын жаңа жыл. Құттықтаймын ел-жұртым, жақсы тілек өрменмен. Ой азамат. Қара. Аяз қыз. Белектерден берші бұл қызға, таттулардан. Жақсы ойлар мейман. Бұлар қайтылай енді? Башқа. Қар жоқ қой? Не оларда? Шыпырып сатып өстірген қанады. Естесіп тұрмайды. Otasını alıp çıkalı. Aktabalı ediyor. Kana ırzağılaçı. Ana, kim var eken? Jıl geldi yaş balgan, hayrattangan, şattangan. Böyle bayrap beline uzağa safar atlangan dep mınake Aylınar'a gelip kaldık. Жақсы келдіңіз Аяз ата дейсіз. Жақсы. Қандайсыңар? Жақсыңар ба? Екінің жүз екінші жылдық емес келеді. Мына сіздердің Aylınар жақсы ке, мынандай ырчыкен барды, чекеден ырдап келеді. Жақсы біздің жаштарымыз. Жақсы ке. Келіңіз. Қандайсыз? Демдігіл Аяз ата отырасыз келді ғой? апам. Қандайсыз? Тоқтылық, мұқтылық, тыншылықты алып келеді. Құда қаласа алып келетамыз биыл, тоқшылықтың жылы болады. Қабыл тынш болсын, татырған таныман болсын, үй тұрған бала болсын, башқадан ашықмады, Құдайым тыншылық берсін. Дайын жақсылық көндірді, алып кел. Айтқанда, Құда қаласа şu bir müşek kılıp dağı alıp geldik. Құда қаласа şunu bana elge çaçağız. Toqçılıqda alıp geldik, yolçılıqda alıp geldik. Ana, 2022 жылдың Аяз қызы мен Аяз атасы барака тайсы, берекелі, ескешікті жылдарды алып келішсін. Мынау Ақсақал апа, şu tattunu alıp geldik sizge. Şu жылда şunda tattu olsun dep. Mına şunday bir tattu navat alıp geldik. Şu navatты çayga salıp mazza kılıp tekenizden ter çıkarıp içip koyunuz. Neverelerge de içirip. Anakay. Şunday tattu жылдардан bolsun dep sizden başladım. Oy malavet. Ye otur ol. Құдайым көңіл өткергілі, ұмырсқан Құдайым бәрекелі өрсін, бала шаңарынан үйлеңімен тынш бар ғыла, көп бар ғыла, бар ғыла, бай бар ғыла, дайын тыншықта жарқы ойнап көр, жарқырап жүргілі оны. Омин, айтқаныңыз келсін. Ата келіңіз, қолыңызды өріңіз, жаңа жылды құттықтап подаркадан беріңіз. Қолды vereyim benim sana. Anangın padarkadan vereyim. Bundan birlikte ül dayanıp durmak mı? Canım al. Oydu. Mına şu padarka şu silerge mına. Rahmat. Mına. Al. Dayısın al onu. Rahmat. Bana kızım mına. Rahmat. Rahmat Ayaz ata. Bu uyda biri var mı?
Ana girebere tokşayız ha. Ana bismillah. Hoppa. Ana qaysı. Kim var deydi bir canım var mı? Mınanda jarkıldap bir jigit çıktı. Qanday balam? Жақшыбы? Азаматтар қана. Senden başka hiç kim yok mu? Var. Atamız var. Ana, atağını çakır. Atağını çakır, atağın hem meymandap ketken aşı et başka. Ayaz atanı kuttun böyle. Gelittim. Ayazda gelingizler. Santa Claus geldi. Ha, tartınacak balık şey. Atağın şöyle tartınacak mı? Atası tartınacak şey ha. Şimdi de gülüp kutulattık şey da. Buna ol, belek sabah alam buna ol. Ne koyma? Ateң menen, bir tuğandarың menen ha? Abecelerin menen, noğuz deyip oğla balam ha? Açık günü öğretik söz. Ya bismillah. Soğuk jaktan geldik. Isık jakka kelgende eripke tutabız. Ay. Şonun için uşul jerden ele keterler. Salmasızlar mı? Salamat. Hırsızlar mı? Yaxşı. Amansızlar mı? İnşallah geldinizler mi? Geldik. Çarşabay, çalıkbay. Ayılığında kar yok mu var? Kar yok beyli şunda. Hep siz gelmişsiniz. Dengiyi karınız. Жақсы. Ayağlar cadrattan mı? Bizde büttünger böyle. Elette büttünger böyle. Ya kana bizge ür dayandıgan sağır. Ayaz ata gelirken şaşıp kaldık da. Dayadan ayıldı attığı lazım. Bol. Kana? Birge olsun biz menen, bizin atayın menen. Elke bergin bereke, jerge bergin bereke. Orkun özün atarıp özün bereke. Vay azamma. Kimnin kızısın sen? Zarf, baya bizde alıp gelgen jigittin bolasın baysın. Vay azamma. Sen kimnin kızısın? Sen de alıp. Vay azamma. Ya atalar bizde joldan alıp geldi da. Ana. Oy aççı kızım. Ayaz ata alıp geldi, beleklerdi toltura. Birak berge şaşılbay, ırsaptарын kütöt bizden. Oy oğlum oy. Ya şaşmaydı sana sizler ırdabayınca. Bulçu bul. Ana bulda var mı bunda? Ayaz amattır. Mana silerge. Ayaz kız aççı mı onu? Ana nandan osteldi ağına ayaz kız. Yolu uzulantalı. Hay ana aldık buna ke. Жақсы tosqılayamam mana. Baldı kızım baldı mana. Assalamu alaykum. Salam. Ağadays. Solunuz yaxşı mı? Qandaysızlar? Yaxşılar mı? Amansızlar mı? Amansızlar mı? Qandaysızlar? Gelingizler, al, kapıdan al ketingizler. Kapıdan jettir. Canım var mı keliydi? Ana Ayaz atlarını kütüp attıranlar var mı? Gelgine varmız. Oo. Geldik. Kana. Biz Ayaz ata. Buna şu bağırlarla geldik sakanda işte. Ayaz ata. Kandaysın ha? Yaxşılar mı? Burayı. Girgile jür. Bas kula bas. Ayaz. Yaxşılar mı? Ayaz atanın da bir koyar. Atın kim? Atın kim? Amir. Amir. Seninki kim? İyi. Azama. Burada bir bilsin. Hemen Ayaz ata geliniz. Kolunuzu beriniz. Жаңы жылды құттықтап, подарка беріңіз. Мына көрдіңіз бе балам? Келеткен көрдіңіз бе? Рахмат дегіле, қана? Қолыңарды. Рахмат. Айтпасың рахмат де. Рахмат. Кел қана өткіле. Мына ол подарка екі өңірге мына. Ана рахмат дегілеме. Çö. Bu da iyi geldi. Kana. Kana. Oo. Hey. Kana. Gel.
Ürüngөр barбы? Kana ırdagılar. Asmanda akka sebelep, aylarına ukmuş kelimet. Can cırgam, canı cırgasın, bulgungör emnekten gelir. Kubanış, günde dayılar, cüğüldüm, dursun sevenir. Akkardır, yaxşı görgöndöy, ak suyu, mağa dengelir. Oy azzamat. Gel, gelsin canıcı, ürgün Al çağatlarına al. Oy azzamat, azzamat. Kana? Suluya girer çıkına. Bu uyda sıra var mı? Kana ben çıktılar. Yastılar. Kana. Oo, Ayaz'a. Kana Gel. çıkmayız hadi be. Çıktılar kana. Çıkıla beri. Kayaka. Kandaysın? Yaxşısın mı? Atın kim? Nurel. Kanday, atın kim sen? Umar mı? Men kimmin? Ayazat. Men kimmin? Ben Ayazat'a alçaktan geldim. Ayazat'a da gidelim. Ana? Kargızı da varsın mı? Gir. Ben Tokay'dan geldim. Toğunun başından gelmiş. Oo. Nanınızı da atacaksınız, nanınızı şu yerden ortaya. Irdaklar, neme adı? Kana? Bunlar sen ırın ırda. Irdaçı. Hayrat'a geldiniz, konumuz gidebilir. Yağdırdık, tuttap kadar kadın benim. Oy azzamat. Kana oldu vereyin, kana. Sen ırdaysın ha? Bak, bunu arkanın dağlara. Oy Bizim canım benim barabar. Kolumuz biz. Sensiz günün ağla dolsun ekeni sakla gül. Bütün ata barabada. Oy azzamat. Baldı. Ay azzamat. Balkımızda gidelim. Kana. Canınız olursa, Xuda kalırsa yaxşılığından olsun. Bütün manavizga, el-yurtibizga shu amanchilik, tinchlik, densoqlik bo'lsin, ochoqchilik bo'lsin. Bardığımızga shu yaxshi ma'nay, tinchlik, yaxshilik bardig'i yaxshi bo'lsin. Aytmanızlar gelsin. Şu sen ırdaysın o deyim parkurap. Gerek tep yolkanı tekşi bile basabız. Belleklerin ayabay bizim ayazattabız. Ay azzamat kana. Azzamat. Şu belekte ayavayız da silerden. Burada biri var mı? Gel kızım kana. Kandaysın? Yaxşısın mı? Atın kim? Aysezim, kançada okuysun? Böyle oyda okuysun azzamat. Kana bunday gelçi, bu jaka gel. Derge turgular. Gel. Nereye geldin? Aynen senden. Sen atın kim? Salkar mı? Kançada okuysun? Ay azzamat, otur. Kör bulacak. Kana. Sen atın kim? Atın ayt. Sen atın kim? Sultanbek. Ay azzamat, sen mektepke baralay ekensin ha. Tur. Ana, baldarım. Ayazatlığa bir ırda ayazadın arı. Belek alasın arı. Ana ırdaşı kızım. Ha.
Ana bir de basam kozmacak tantı seni babasın. Ay azama. Kana Sultanbek'te'desin mi? Ay. Azamatlarım. Kana Nandan ostiyene biz nandan şimdi senin al koyalım ana. Жақсы otururlayın dostlarım. Biz de ayağa geç gelip kaldık. Kanca balan var ese? 3 bolam var. At güzel. 3 bolam, 1 ayağım var. Oo, жақсы. Aydatta kocadı canıcı gül tuzbayı. Al gül beni ezatı tuzbayı. Azamata ayarda bileyim beret durmaya böyle. Kana oldu çevirince. Çadırda belki. Kim var? Beri gel. Burada. Ana. Zayıf kışıralatı, yaşın tokarası, canın basamada yaşına kabulattı. Ayaz kılıyor. Sen başçına kapatı buluyorsun. Kim var aga? Anne tata gelin, oyna tata gelin. Pataka gelin, pataka. Oy azama. Hani ayttılarçı bardın ha? Kızda açık kamar kırmızı jet. Kızları bazı kurup saybat diget. Yüğüne konak gelsen annem biri kubanıp başını yiyip salam verir. Oy azama. Ana sen daha gelçi? Çocuğun kaleverti, sıkıntı sever. Bir olsun bizim atölyeler. Amaçlık olsun ha. Kança yerden altı artık gel otasın ara. Olma kale verelim. Canı bulduk ne Rahmat. Rahmat sizlerge de. Kança yerden geldin ev canı bulacaksı. Maylı sütlü yıllardan olsun ha yazata. Kança diyeklerminin geldin ev kavul olsun aytman kavul olsun diyektin bağırı. Hala özgürden tüm solalı eli yurtluğuzdan ama. Bayramca bayram olan ikinci yıldan çok uçara var. Göktün arasında tas sağlamak olunca. Varır bura. Geldik. Kimin kızları ya? Yeter. Ol. Çok derim. Çok kızları var. Gel oğlum bu kadar oğlum gel. Ha ayada sağdır uzak edersin arı. Patır bırakırız adıdır. Hilgir dağcıl, batın kozayı severek oynayız. Oy azama. Жақсы отырғылы алдар. Жаңызды жақсы отырғылар. Otur, sizlerge de çoğuna. Жақсы oldu. Ayaz ata belek beriş için ırdaş gerek. Irtaydı o. Ana, ırdayız da. Ana kay ırdayız. Sen atın kim kızım? Nurzat. Nursat ırtaydı. Ana Nurzat ırdaydı eken da. Ay çıktı karacı, aydan bir çaraldık. Ay nuru tölgün, altınday balalık. Gün çıktı karacı, günden bir çaraldık. Gün nuru tölgün, gümüştey balalık. Azama. Kana kızım, sen atın kim? Nurperi. Anda Nurperi ırdaydı kana. Candır geldi yaş balban, kayrattan aşattan. Rıca bayla putuna uzak sapanattın. Azama. Kana sen atın kim? Nur kız. Kana sen daha ırdaysın mı? Irdaçı kana kulcak tağıra. Geliniz, kolunuzdu beliniz, canıcıldı kutukta patarkan. Oy azama. Kana o çağlar. Kolunu ölçü ver. Oğlum ver bana. Daha sizde daha bir nevreler var dedim. Unuttum hele. Ha, oşa nevrelerine bunu verip koyuyorsunuz. Evet, evi var olur sana 10 bin. Allah. Evi sizler usta tabi. Bir paralar. Çok sıcak. Böyle kalıyor mandayız. Yaksınlar var. Ana.
Ana balдар çakırgılar. Palvan. Qanday ana? Ana. Ayaz atadan belik alışın uğraş gerekti. Gel, palvan sen etsin. Gel, ötürü palatıyla gayet koy. Ana da devam et. Kış bağlaman borular. Endi yılı görüşken göteyim. Yaxşı oturdular, yaxşı tostdular. Oldur hemen. Ana, kim var ekan? Rojarım var bu uyda. El Mirbek. Oşonday bu. Ana. Senikiçi. Ayağın abi. Ayaz zaman. Gel gile beri. Ayaz atadan pazar kalış gerek mi? Antın ne kalış gerek? Irdaş gerek ha? Ana. Irdağılar. Ona. Ha, ırdağılar. Aylana televizyonda ne bir kece bastı. Yemge benim kokonum bastı casar casar. Ayaz zaman. Sonları da yetiroysun mu sen? Ana ayağına. Eğer geliniz kolunuz beriniz kadar kadar. Жаңа жылды құттықтап подарка бердім. Ой, Аслан. Сіздерге подарка береміз. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuzsыңар mı? Amansыңар mı? Çatırağız жақсы. Ha, çakır çakır. Ballarını çakır. Әлі ана Ayaz ата келді бола. Qana. Ayaz ata belek alıp geldi. Ayaz atanın beleğini alış üçün ırdaş gerek. Ayt qoy. Qana ırdaçı? Ayaz ата қош келдің. Бұда сен көмішқан күлін чараңы жақанда көмін. Oy azamat, sen malades geldin. Ayaz ата қараны, чоңғыр жүні көрінет, кел жаңы жыл батырақ, жақшы манай ойын күлкі, тартуласаң батырақ. Azamat, vay azamat. Жақсы kızlar eken. Ana? Belek peşkeklerdi bereli. Mına Ayaz atağa. Biz de atay Kırgızistan'a gel kalpak giyip ederken biz de. Kırgızistan'ın kalpağını giyip getir. Nomin. Rahmat. Bunlar tatlıdan alıp edelim ha. Rahmat. Oturayım жақсы oturgular. Kadir. Sağ salamat bolgular. Sen aman bolgular. O, qandayız? Dönsüz mü? Жақсы құдайым. Amansız mı? Ana siz kolunuzu bir qarmab qoyalçı. Tilsiz mi? Amansız mı? Жақсы айла. Assalamualaikum, мейманда аман бол. Алла қалай, мен де айтамын саламды, саатты біліп башында салам алалық. Ay Azamat. Qançanчы класста оқисың? Birde mi? Azamat kelek. Sen kaçta okuyorsun? 4. Azamat sen çok jigit болып қалыпсың ha? Gülden üstü kökmük, kök çılgayak, bara jatat anda ele baylap, el артында мен de bara jatam, шылдың болып қалбайын деп, башты жерге салмайын деп, көк çılgayak, hey көк çılgayak, қандай сонун табиғаттың қышындағы, қара жерлер жамыныптыр аппақ қарды, табиғаттың қызығына терең батып, ұнытыппын таптақыр, көк çılgayak, ey көк çılgayak. Oy Azamat, mına şunda oğondu bir sonun ırdap berdi bu bala. Canınızın olsun, жақсылықтарын, жоқшылықтарын, жақсы жылдар болсын. Пайғамбар батасын беріп, бай дөлетін беріп, ықпалдарыңар ұлық болып, асмандарыңар ашық болып, артыда жастық болып,
үй бүлөңөрө семьяга бактылуу жашагыла. Силер да уул үйлөгү, кыз чыгар, уулдун урматын, кыздын зыйнатын көргөн балпайган абышка келгилууга. Өмүрүңөр узун болсун, нетилген максатыңарга жеткиле. Жалаң жакшылыктар болсун. Айтканыңыз келсин, амин. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар болсун, амин. Аллаху рахмат, рахмат. Мына алмадан алалы. Geldik. Gelgileyinga. Oo. Aha. Sana жеткиз жаңлык. Кирип келген ада соң жаңы жылым жаңырып, жаңы бакыт агылып. Үндү бийик созолуп, күлкү менен шат менен жаңы жылды тосолуп. Үндү бийик созолуп, күлкү менен шат менен жаңы жылды тосолуп. Жаштардагы карлар Кубаңгыла барган. Жаңы жылдын өтүнчө айты бүткүч жагы бар, айты бүткүч жагы бар. Ой азамат. Азамат, кана? Кел, сен урдачы. Ёлочка холодна зимой. Иресу ёлочку взяли мы домой. Бусы повесили, стали хоровод. Ой азамат. Кана бери кел. Кана бери келчи балам. Атың ким? Азамат, канчада окуйсуң? Бирдеби? Ырдайсыңбы, эмне кыласың? Ырдайсыңбы? Ырда кана. Эй, ваттырманас бабабыз, акламини палкайып, аландодай чалкайып, ат жүзүнө зыңкыйып, парчаң карасаң, чорбосу сүйрөм бар, маңдайын карасаң, ажырдай сүйрөө бар. Мына. Eski жылыбыз жакшы жылдардан болду. Şu жаңы жылыбыз дагы мындан да жакшы болсун. Токчулуктун, барчылыктын, тең соолуктун жылы болсун, баарыбыз оорубайлы. Жакшы күндөрдө ынтымакчылыкта эли журтубуз менен, үй бүлөбүз менен, колу кошуна менен баарыбыз ынтымак бололу. Бири-бирибизди сыйлашып, жакшы gündördü geçirelim. Rahmat. Aytkanlara gelsin. Hiç aman bolunuzlar. Sağ salamat bolunuzlar. Kuluyda adilet degan yaşaydı dediler. Var mı? Yo biz adilet bolsa yolup keterler. Adilet yokken biz amanatты berip koyasыңар. Sizler kim degen bolasыңар? Biz tağası olabız. Adilet tağası olasыңар. Ol adilet mınau esendir. Balakta жасап кеткен экен. Ошого келди эле. Аманатты берип коелу деп. Аяз ата шам төкүлөт, актоо кийген береги, коз кийген кыздар жүрөт, колунда да бар желеги. Баары тегиз чоңойсо элге тиет кереги, баарына тең тегиз жакта аяз ата белеги. Adilet'te özünü verip koyasınlar. Adilet'in atasına ayıtıp verip koyasın. Ayazata taştap geçtiler. Kışlık, amançılık. Vardığınızda, tut bolunuzda, tamam bolunuzda. Her birinizde düğünüzde kışlık, amançılık olsun. Yaxşı günler olsun. Şon Ayazata ol baldardın, kızdardın, mahallanın көңүлүн көтөрүп жүрөр бардыгын. Сага дагы тынччылык, аманчылык, аяз кызыбызга дагы бактылуу бол үй бүлөң менен. Талаата түздө жүргөн балдарыбыздын да ден соолуктары болсун, иштери илгери болсун, дайым жолдор ачык болсун. Шерде турган бардыгыңардын үй бүлөңөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Мына келеткан жолбош жылы жакшы жылдардан болсун. Майлуу сүттүү,
Tınççılık yıllardan olsun. Bala çaqa tınç bolsun. Mahalle göğeli azaybaylı. Şu süymemçük yaxşı mahallelerden bolup жүрөр ele. Bu kim? Kızınız mı? Kızım. Atı kim? Atı Baktıgöl. Baktıgöl be. Ha, tınç aman bolsun Baktı. Жаңы menen. Ha, bala çaqaң menen tınç aman bol. Жаңы жылды жақшылап тосып алгыла. Үй белеңер менен сак саламат болгыла. Ананы кетейин. Жанымда жоксуң да. Болсоң белек бермекпиз. Жанымда болсоң. Жаңы жыл келді. Жаңы жыл. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу эл журт. Мына биз Аяз кызым экөөбүз бүгүн мына шу Салам-алейк айылына атайын чакыруу менен келип калдык. Мында бизде жана тосуп алышты эле. Эми кайра бизди узатып жатышат. Мына ушул мааланы бүтүндөй кыдырып, бечкебизди берип таратып чыктык. Эми биз дагы кетебиз. Ошон үчүн мындай мааланын бардыгы чыгып бизди узатып жатышат. Эми урматтуу кыргызстандыктар, үстүбүздөгү жыл абдан жакшы жылдардан болуп өттү. Эми бардыгы эле жылдарда болот, жакшы жагы болот, жаман жагы болот. Эми мына келе жаткан жаңы жылыбыз дагы берекелүү жылдардан болсун. Токчулуктун, молчулуктун, жакшылыктын жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун. Мына жерде тургандар бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун. Үйүңүздөрдө тойлор болсун. Жалпы кыргыз элибиз, Кыргызстанда жашаган ар бир эл, ар бир үй бүлө тынч аман болсун. Жаңы жылды жакшы тосуп алсын. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Эл журтубуз тынч болсун. Сак саламатта болуңуздар. 2022 жылды тосуп алыңыздар. 2023 жылы тосорду да чакырсам. Кирип келген жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун, молчулук, токчулуктун, ден соолуктун жылдары болсун. Ушул жерде баарыңыздардын үй бүлөңүздөр аман болсун, ден соолугуңуздар болсун. Жаңы жыл жалаң жакшылыктардын жылын алып келсин. Жүрөк эргип кагылып, сана жеткис жаңырык. Кирип келет аздан соң жаңы жылым жаңырып, жаңы бакыт агылып. Үнді бейік созулу, күлкі менен, шат менен, жаңы жылды тосолу. Жаштардағы қарылар, қоғаңғыла барыңар. Жаңы жылдың өзінше айтып өткіс жағы бар, айтып өткіс шаңы бар. Bizda doğuş koşulu, külkü menen, şat menen, жаңы жылды тосulu. Algılar kesene, azırırdım kezeye. Solu basın ömürlür, so jürölü deşeli, so jürölü deşeli. Ündü beyik sozulu, külkü menen, şat menen, жаңы жылды тосulu. Ündü beyik sozulu, külkü menen, şat menen, жаңы жылды тосulu. Kopturam tuğanlar. Bizi saparız arada. Жақсы oturunuzlar, жақсы alınızlar, жаңы жылды жақсы тосуп алыңыздар. Жақсылықтың жылдары болсын. Жүрем Аяз кызым, жақсы алыңыздар.